Pozdrav svima i dobrodošli u WhatsApp i novu epizodu vaših recenzija za Android aplikacije. Sada ćemo se baciti na recenziju / tutorial aplikacije domaćeg developera AV Development, koja barata značenjima imena na području Balkanskog poluotoka. Preciznije rečeno na prostorima bivše Jugoslavije. Ok? U redu. Aplikacija se precizno zove značenje imena. Podaci aplikacije su sljedeći. Veličina je 1,5 MB, pravljena je za Android 2.2 i iznad, a aplikacija odgovara svim starosnim dobima. Primarna funkcija aplikacije je da vam objasni značenje vašeg imena. Imena u vašoj familiji, imena najboljeg prijatelja, prijateljice, simpatije i tako dalje. Aplikacija je također korisna vama koji očekujete prinovu, te ako vam je bitno značenje djetetovog imena. Ova aplikacija će vam izvrsno pomoći u tom cilju. Hajde sada da krenete sa mnom u workshop da testiramo ovu aplikaciju. Prvo što nas dočeka kada kliknemo na ikonu aplikacije je naslovna stranica sa minimalističkim dizajnom gdje vidimo naslov aplikacije i jedno dugme za ulaz u aplikaciju. Ulazimo u aplikaciju. Prvo što vidimo kad uđemo u app jeste lista imena koja može da vas asocira na neku aplikaciju za imenik. U stvari ovo jest imenik, ne telefonski imenik, nego imenik značenja imena. Kako koristiti aplikaciju? Jako lako. Kroz imena možete scrollati na više načina. Prvi način je logični način scrollanja za sve vas koji ste navikli na korištenje smartfona. Drugi način je putem dugmeta za scrollanje. Ovo je brži način za navigaciju kroz imena. Ovdje jedino nedostaju mi ona slova koja imate u imeniku telefonskom. Dakle, direktno odete na prvo slovo imena i onda uđete na ime. Ali to je nešto što možda developer misli napraviti u jednoj od sljedećih verzija ove aplikacije. Treći i najlakši način navigiranja je da odete na pretraživač i tu upišete par prvih slova vašeg imena. Evo, ja ću koristiti sada svoje ime. Upisao sam OS, izašlo mi je Oskar Osman Ostojan, nije ni jedno nego ovo srednje. I idemo na značenje. Dakle, Osman je muško ime arapskog porijekla, značenje imena je zmija. Ok, ovo nisam očekivao. Ja sam mislio da moje ime znači mladunče divlje guske, ali vjerujte mi, ni zmija nije loše u odnosu na to. Nebitno, aplikacija vam ne nudi samo značenje imena, nego i porijeklo. Naša porijekla na Balkanskom poluotoku mogu biti latinska, arapska, perzijska, rimska, grčka i tako dalje i tako dalje. Ja definitivno preporučujem ovu aplikaciju jer značenje imena bi trebalo da bude važna stvar. Aplikacija je besplatna i jako je popularna i možete je skinuti putem Google Play Store-a. Aplikaciji nedostaju neka imena, ali developer redovno ažurira aplikaciju i ubacuje imena koja su nedostajala. To bi bilo to za ovaj WhatsApp. Do sljedeće epizode, čao! I pozdravite kod kuće, zvonim telefon, hajde, prijatno.